chỉ vậy của vật sự với là nhân cần thu sợi từ thu bùi sơ kal khung thar sarkar din tung wangen village council le local council in Phanpuna mal din kan India kan ho tu ten he tu tu na an siam hian an suang tu emo an tu sa me mo be chanen tu tu na an siam mot lova thil theng ngun takazirin ZPM pian ma atang le alo pian dim le lo pian nuwa thil theng zong zong uluk takachuin ngai dan an siama ti chuan ZPM hian amanin village council le local council chu hi athaberin an fia a tung nan siam ta ane January ni som thum khan aizol khu pui chunga block trang foi tu te in to kho te siam ani a block din na changin foi tu te thanem takan local kho ma chunga chuan he tu na siam dan atlang pui le chen ka chu tle mat kuru te adon pui na kan fe tru lem lo te thengin soi chuan ni a block foi tu te point chu tha an itlang ma chu wangen he thu na hian kan block foi tu te lung rual le a ten tonin rin ni khan kan thalai te anin mu kom le a foi tu thanem tak chung ko chuan uluk tak an zirin he thu na hi tha an itlang ko kane chuan ZPM party chuan kumsak ni som ni pathum MLA in than a phuna kal khum thar mi pui sarkar tin nge ado wangen kan maloka VC le LC in than no tura po hian thok pui nei laven amaladin alo tunta ane tona kan VC le LC local council VC kan nei me khi ZPM pian ma kumsam ni som panga April ni som thunga thang khan ni a kumin April ni som thunga hian an pun ato anga chumin ma ne chuan in khan anga ya chu ZPM party chuan nga in athir me kane VC LC in than no der nei lai khan Congress sarkar chuan Trump ni na tan MLA som kum paru ngot nein kum khat le thalina amang meka anro pui wang lai tak ani chuti chung chuan aizol min choi MLA bial som pakhata local council za som pali omna hian ruling Congress party chuan local council somnga a chau sakna an neya local council somru palingot an lo ani kumin April tha a local council kan than puna hian tuna ro rel me MNA po hian MLA som ni pasari niin kum khat le thalina an mang vele chia dona an ro pui wang lai takin VC kan in thang vele a khopuya chuan ruling party hian local council in thana ngong anei ngai hau lawani ti in than result tang hian chiam takin alangane ZPM hi kumsang ni som pasari August ha din ania apian nuwa in than masaber chu
sáng đi sông Paris November tha ML thằng tha này khát khan Aizol ko pui chung MLBL sông bạc khát ZPM chuan vote sing ruk sang ni zaruk pat kum ang ngal bial ruka ne na sanga MNF party chuan vote sing ruk sang li zanga som thum pathum ho in vote chu hutam het zokin bial ero chuan bial nga ne na an chang ve thunga by election om ta nu ero chuan bial ruka ve bial nga bial ru adang lam ta de utlek ani ti chuan kum sam ni som pakwa April ni som pakhata MP kan hatin thang ve ni a Aizol khopui bi ka MNF chuan vote sang singa sang ni zani som sari pane amua hali chungin Aizol huam chung chawa vote sing khat sang ni zet abro mana an ro rel dan nen ko a in nil to via vani amak lem lo an vote bo hi khoya nge kal shia ta ni lo va ZPM vote ro chu apum na sa le chu chu pi garin min fil da ne ZPM yen Aizol ko pi bial tina block hataka nei kim to a February thasung hian campaign team som pali siamin Mizoram marchan MLBL zong to swavek atuma kanimele tenena fan kwali tumania sesonan lo nei don khamla nei lo mai ru kan tian ve ve deu boxia chu wangin kan ol ri do na ni kanimele te tel lovin marchan MLBL som ni pariat ki February khasung kan ho tu ten fan suata kantum hei kum ni le chan veu pa ZPM hian politics kal konga dai swala nei ve zau to a tuna ero chon Mizoram mi puite ko frante sarkar na khop tele Mizo thalai te du da ZPM hian akhetiam to khat to a adai swal non to lo member nei tamte unit nei tamte block nei tamte hi koi mo me ma amai ro chu mi pui ril rem zonga kal ngam hi chung zong ai chuan a koi mo zo ka ni ti hi ZPM ngai ta na ne ti chuan Rampung kan soiman lobanga kan me kwal te khan khongai min lo ngai thiam ola Aizol ko pui chunga politics leng ve ni na aron fil chu a figure te hi hanzir ho lo kila a thao me Aizol ko pui rim nam bial som pakhat om kan ti a local council le village council za som palia om kan tia chung zinga chuan kha VC in Khanlaya opposition party MNF khan council somnga pahi an changa congress in somnga an chang keini pol din ma a he pol din tu te hian mun nia council kan lo chang ve to ani it to party in VCLC ama azot hey ti kha figure hian chiang takin min fil ani ti chuan Aizol
constituency malte te han clear zoi la chome pakhat na ta aizol not one hey nemele oma heta hian sa mi som pama bc in thanakan ven riat oma eminent sakna ven awama ruling congress sakna ven li awama ZMP le MPC ten Saltama Council kan siam vetlat Ichuan sang ni som pasaria ZP magoding ta anu loka sang ni som pariat kum top lama MLA kan han in thang ta Ichuan ven katakan sak ve der na zu be chanin MLA in kan han ma chona he biela yen vot sing khat sang sari zaruk som ni atla a zung zinga sang sari le som kwa pali chu muin ZPM kha MLA kan ling varane min dot tu chu MLA fan niya Sanga za kwa som ni pakwa an kwa ruling congress vote kuzat soi sa ko za tha kamren sang ku zanga som kwa panga an ichuan not chua lo kai le ta ila sam ni som panga vc in thana khan ven kwa an oma opposition MNF in ven kung anla ruling in venga anla congress ho indro na ven khatom heta hi chuan kan la din lo alam devane ti chuan anu lo ka MLA kan han in khang ta ale sa ni so pariat November ka MLA kan in kanen ai zone not chua chuan vote sing khat sang sari zanga som ma pathum atla a chung zinga vote sang sari za sari som sari panga chu ZPM in changin MLA kan nei le nau ani chuan MLA in vote sanga za ko som sari pali mu in min do da ruling congress vote puza chu sang li zang ani kai zela